جارة كدم مرحبا جوارا بفيديو يكانو مگو اجوتنا موتوري من الگوري موتوريت اچا ابو وقت داشكي رو بربا آبا دیچه بله هم هاتم از دستی خواه لسر شوپا مروفین 10,000 سال برید گرینم یک دو سه و درکتم ور Ne yapıyorsunuz? اون پرمانجی زانن؟ ار پرمانجی بپرسن؟ Abi on çedik امش خورد گرن Çmağım kamera اره kamera جی هيا جارة كدم مرحبا جوارا بفيديو يكانو يرو از شكار دركتم بريواركي ويعني بشتي 4.5 از دركتم وما برياردا قو ام بچن هيلاري برازية من هاتبو ام بهورا ما بچن از الموتورا وي سوار بوم او جي الموتورا من لي از هاتم و خودي زانوي قال كورا هيلار دكاوه باكوري آمده و نهار يام هندك ما ام بگيجن ارغانية بشتي ارغانية ام الملي چپ بزيورن و 7 کیلومتر شون دجی امی خو بگیجینه شونواره هیلار شونواره کی کفنه برازیل موان نو هات ورا هنا كدن ورا جوي دركبه تمام مگو اجوتنا موتوري من الگوري موتوريت اچا ابو وقت داشكي وقت داشكي اره ولا حسبي بيا بويل داشكي سوار بويا صبرك الموضوع مرات كاره بي بعلمه تسا باشا ولو دريده متري خير عامل بله رو بربا آبا دیچه بله اما هاتن مجبر تابل حیوان تچو چکن مرف قط نبینه یعنی کسی که گواه در اناس نکه و در باسته به هره بله هم هاتم بله ev der şkeften hilar jardı bejin o şkeften hilar yani ciyeku mrof leb cibune yani mrof edi dest be cih bu yine kirne cibun de bejin çti bejin ko teberçem bu Kurdici verdi bejin yani 7 kilometre nezi Erganiye keve Bakuri Ahmede dibinin yani liver diyavay bir ev gorun an havdun ezmiz hanım le dibego gorbin lahit ben دبیجم بلیا میلاد نبره 8500 و 6000 انده لیور مروجی یعنی دی لیور دست به چاندنی جی کرنه نه از دکمه او شکفتا کو هری مزن یعنی شکفتا که وسا مزنه
Mirov şaştımine. Hani ez nişanı övedim. Be 8000 sal. Beri hatta ne 8000 yani lazım dibijim 8000 sal beriya miladi 8000 sal. Dibinin yani وك ستونا نه ستون دناف دهشتنا شو بناقو هالنوشة وببيع واي جاكي معظم ده سال 1966 از باورم ليفر هن تثبیت نکردن و سروان تثبیتان ایدی لیکولین دست بیدکن ده سال 1964 ده جاره یکم yani tane ser روی عرضه هن لیکولین اندکن آرکولوک و هن تشتاد بینن پشت ایدی برفرح دکن و دما گوته سال 1992 اجی نیزی حفده جاره yani جوی روژه شونده حفده جاره لبر لیکولین تینکرن و به هر لیکولین را گلک تشتن نو گلک ام ببیجن دوان شنوارا دتشتی گمروواهی پیکانینه یک بیک تینه تثبیت کرن yani بنیرن الدردوره و شکفته گلک شکفته اندن هنه تنه دبی kompleks شکفته عنده هند بینن شکفته نوا هفدنه اس اگر کاربم در باسی بربم نوا برجیم نشانی و بدم بنیرن هست که مشکفته که نبر ادر وکجی رازانه نه وكجي رازاننا وككلينا يعني ام دوان مالين كمين دردور مردين ده وككلينا هر خاني ده تين شكرنا ما بإجابة شيء أرماجي هاتنا كارانين دي سالغر وكجي هكي بچوچك بغورة بجي آبي بجي رازانا صاروكايا زنزانم جيغي شكفت درباسي شكفت عدن دبن أجي بهمان أغاي مازنة يعني نها از دستي خواه لسر شوبا مروفين 10,000 سال بريد قرينم يعني هيجانا كم مازنة كيف خوشيته مازنة كو مروف دما الوان دراد بينا مروف اصلا ده هند ببي ام چقاس پچوچکن yani dnava ve gerdune de ام چقاس تشتكي پچوچکن نرم از چیزر درد کردم و ev der hund binin deve şkefta mazına دی سال در دوره گلک شکفته در جهنه از هول بدم وانجی نشانی و بدم افجی شکفته کردن و مدل کردن و طرز کردن سری احتمالک مازن هلوشی آیه لو ربنرن نوای میماریا نوای دشبه وان شکفته اندن لیلور او گونجالا گو گوادن مدید دکیلک شکفته ده بو ده orta şkefte de vekirne و جیه گوه که کلین آنجی همانن فرقاوی تونه ev der ketna ve şkefteye hun bir kevre mazın dibinin ev kevre ev deri aslında yani bir kevre sa gotvra ki de gandrinin teb dvir de bicid be o dema govci vuji kes nikarevek az bawarım medci ki de xwende bu tene kesiş hundur ve dikarim vekin yani ew ke kevê wisa pergala kevê wisa jî ez bawarım heye divir de ne tenel ve gelek deve gelek şkefta de hemen away deri hene ez haber devam dikim binerin divir de jî hemen deri heye hemen pergal heye ica ev ihtimalek mazın فلقة شكاندنا بشكوي شكاندنا جبر بلند بركزني كاربم البركم بر لي ازبساني شام بدم ناواوي جي ازباورم وكا وان شكفتيدن يعني همان ميمارية بلي ليفر وند بينن هن نيجار لي كاتنا وان هردو شكفتا تشيكرنا او يك لورا زامون دبينن وكا كسكي غوبال دابه
paldana Kurdaya yani paldana Kurdaya. Benerin ev jî nîgarekî din e. Jorawî nîgarê jî nîgarek heye. Ez bawerim kesekî mezin û weke zarokek li kêleka wî xuya dike. Lê zirar dîtiye ew diyar e. û li vir dîsa bi hemana wayî nîgarê kesekî şipiya heye. Zirareke mezin dîtiye ev jî. û kêleka wê jî dîsa hin nîgar hene ama nivîs jî heye. Yani nivîseke bi zimanên kevn li wê derê dinivîse piştre mirov dikare binêre bê çi ye? Wê dike min ava birê di vir de ji wan şikeftê din cudatir dibinê ciyê bo wekî sifirneka nedene jî wek ciyek hatiye vekirin. Yani hem wek kulîn hem jî binê kulînê weke cihekî kur çêkirine êdî gelek kelimêş hene ji ber wê têkevne navê û nava wê jî tarî ye. Ez li alê din binêrim bê ya din çawaya binêre ew cuda ye. Yani ev şikefta ku min ha nîşanî we da bi mîmariya xwe ya hundur ji van şikeftê din diguhere. û li gor ku nîgar jî li ser vê şikeftê hene ihtimalek mezin ev weke şikefta rîspiyê wan be reîsên wa be. Yani derdor min herin tev şikeftin. û eger lêkolîn berdewam bikin ihtimalek mezin wê hê gelek tişt û gelek şikeftê din ji bir derkevin. Ji xwe li derdorê hin şikeftên din jî hene. Li jorê ez ê hewl bidim wext hebe wan jî nîşanî we bidim. Nêrin mîmariya wê jî eyn mîna wanê din e. Ev wek lahîtekê kevireke li serê qulkek tê de heye û navayê qulkê de dinêrin navayê vala ye. Êdî bê wekî embarekê bikaranîne yan ciya muhafazeya hin tişt naye bê çi ye. Ê got zanibin aslında hinek derbarê wan de agahiyê wan hebin. Taybetî kesê got ji va derane vê bav û kalê wan çi gotiye behsa çi kirine ji bo wan ew binivîsin wê gelek xweş bibe. Mirov gêj dibe dema mirov dinêre helver jî weke nîgarê vazoyekê heye. Nêrin zirar didine yani mirov zirar didine van yani hakikaten hêdî mirov nizane wê çi bêje. 2 sal berê 3 sal berê ez hatibûm ev saxlam bû saf xweş xuya dikir. Niha binêrin ev der şikandine bi kevira şikandine. Yani şerme temazına got meriv zirar dide van şûnwarên kevin. Ev jî şikefteke din e binêrin ciyê derî yani ew deriyê Glover got gava de min nîşanî we da heman pergal vir heye. Di nava vir de tiştekî îca ji van ciyê din cudatir sê hep dîsa wek kulîne hene lê li vir ciyê gore yani wek lahît e. Wekî ku duzanê çêkiribin kûr kirine û her wiha li virê jî wekî kulînkeke piçûçik heye. Ev divan malê me kevn de aslında li derdora Mêrdînê zêde ne hene. Ev jî mirov derencê pêl dike û derdikeve derve. Ev jî şikefteke din e an jî ketina nava van şikefta bedbego wayê bi keviran girtine. Li dûr Erganî xuya dike navçeya Erganî û ji Erganîye heya vir 7 kilometre mesafe heye. Ev der şikeftên hîlarin yani kotê berçem tê gotin jê re. Piştî mirov dest bi çandiniya genim û nok û nîska dikin ji bûna ku van biparêzin li derdora wan dexlan êdî holkan çê dikin. Bi demê re van holkan qewîtir dikin û di binyada xwe de bi cîhbûna mirovan bûyî awayî dest pê dike. Yani ji ber zeviya diçînin van zeviya diparêzin dema van zeviya diparêzin ji xwe re holka çê dikin ciyê qewî çê dikin û bi çêkirina wan ciyê qewî re êdî pê diviya ku her sal ji cihekî bar bikin û biçin cihekî ji holê radibe û bî awayî
destpêka bicîhbûna mirovahiyê dest pê dike. Li vir dinêrin şikefteke din e serê hilweşiya ez bawerim ya jî zirar danê û heman mîmarî. Ev jî kevrekî çêker e. Yani ne avakî xwezayî ev şekil çêbûye. Çünkü şeklên ku dişbiyan evê di nava wan kona de jî hebûn. Niha binêrin. Tenê ser rûyê erdê kolan û ev vî awayî valvirê jî hin avahî hene. Yani eger ev herêm te were kolandin hê gelek tiştê din wê derkevin ku dîroka mirovahiyê ronîtir bikin. Cêgo min gava di nîşanî wê dabû min got kevirin wekî deriyekî ye dibe ku ev diçe hawî cîhan. Yani ew cêgo gava din min nîşanî we da. Me got vê derdorê gelek şikeftê dijî hene. Yani ew wekî kompleksekê ew şikeft tev di nava hev de ne lê li ser vê ardê gelek şikeftê din hene ez ê hewl bidim wan jî nîşanî we bidim mînak hava şikeftek levre ketina wê deriyê wê ev dere ama bêje heman pergale li vir jî şûna derî heye ew jî gumgumokên me ne. Vê jorê jî dibînin di berwê hejîrê de weke şikefteke din heye. Kêleka wê dîsa hin şûnwarên ku bi destê mirova ve şekil girtine hene. Ev jî şikefteke bawekeşe bi rastî. Yani mêrin weke wê şikefta jêr nîgarê kesekî paldayî li derdora wê hin nivîs ew çi nivîsin ez ê lê binêrim piştî vegeriyan bajêr û li vir dîsa giloverek ew gava dijî min nîşanî we da ser kevrekî din hebû li kêleka wî jî bi vî awayî weke sê goşeyeke dirêj li binê wê jî bi heman awayî gilover heye. Canzam ew giloverên rojên sîmgeya işareta rojena an işareta çinîdinin ez nizanim di devê vê şikeftê de wisa dadik jî çêbûye nava şikeftê dinêrim heman mîmarî. Yani tev wekî hevin lê li va dera çi acaba bîberin dibe got bîberin ne wala ne bîberin ev Emir. Dişbe yani biberne venake dişbe lehne biber lehne biber ev derci tev disa şikeftin şunların şikeftin sinek betliyim icar ez bir manzaraya nişani yapadım.
sporên dîrokî dibêjin ev şikeft merheleyek berî jiyana niştehcihbûyîna avakirina gundaye, dermalekirina ajalan cotkarî û çandiniya dexil yani beriya wê merheleyek e. Dîsa tê gotin ewil benî ademiyan genim ceh nîsk û nokên bejî li vir berhev kirine. Bala xwedanê got zivistanan ew genim û ceh xera nabe. Ev yeka hanê di jiyana mirovahiyê de nûvedana herî girîng bûye. Her ku dîtine dema wan genim û ceyan û mîskan radikin û xera nabe, êdî fikra kedîkirina wan zîraetan kirine. Yani bi hêdî hêdî êdî hîn bûne ku dikarin genim û em bibêjin nok û nîska kedî bikin. Yani piştî ku genimê bejî kifş dikin, ev dibe serdemeke nû, êdî mirov mirovahî hişê xwe dixebitîne, aqilê xwe dixebitîne û dibêje ez ê dikaribim tenê bi nêçîrê zikê xwe têr nekim, ji axê jî zikê xwe têr bikim û radibe wî genimî di zikê axê de diçîne û piştî ku ji wî genimê çiniye simbil derdikevin û careke din wî genimî dikarin bixwin, ev ji bûna wan dibe serdemeke zêrîn. Êdî her sal tovên xwe, tovên dexlên xwe hiltînin û erdê dikolin û wî tovî direşînin û bi vî awayî bi cîhbûna mirovahiyê merheleya destpêkê dest pê dike. Beli Khote çem evdere bil kusurena nerin az nikarim ki motoru lve ave bidim. Mirovên wê demê cehu genim û nîskunok kedî kirin û niha ji hûn dibînin li wîrê patoz heye, traktör motor hene, bîçer heye. Wan genim û ceyên ku veriya miladê bi 8500 sal berê kedî kirine niha diçînin. Ji motorên me ne em hatin li vir sêkinî. قوت بشتر چوای ساغ بیچله قدوشی ماشاءالله ماکینه گند نهار راحت عیشته باش ساعتها خوش yani şiir dugane anda ne hele makine ne kurbaşa ama ha kamera dikşine jbuta ne be problem tamam az YouTube'da par webcam başa saat خوش Evet çelek ej çıka baldari me guhdar dikir. Saat hoş. Nizam hun vane gotene hilari
قد كتنا نوا گند هیلاری و چونه پشت گند بیچای چتنه لأنها از هاتم هذه نشانيو بدم هن تحت مزن بالكش هنا البقو بريش كف بونا و دنوا دميدا زمان او محان دبن وكا تحتك وكا كبركي لذي عردي ما بن ليه نهار هدي شكل وان درت كذا أولي سدي سد أواهيك نبت شما بنيرن بفلوكي وهنا يعني درنجي وهنا يك دو سسي ودركتم فر فشي دركتم ببي أواهيك شكفتك لفر ديسا هيجي لازمان صعب خوش بيادك نماز نفر در باس دبم دچم işte دنيرن قالك كبريدن هنا بني او شكفتي بهمان هوايا هزوجي نشان بدم وانا پشتی مرد که بنا و گنده هیلاره ده کلک مزگفته ده اون خبر دادن قندره 100 متریش 200 متر شونده اف خیاده کن مینا کابنرن او در ناوا گنده او در لودن گندن یعنی لودن جو گنمو هم ببیجن کاینه و اف جیل پشت گند بوی آوای شكفتين كو محيانا و سروان هالوشيايا در دوروان هالوشيايا هاوجي مروفين بري برازيه منا عمريوي بقندري 12-13 سال هيا حقيقة زبان جيل صدام ازبينا سرمس دبم جبرگو از بلز دیمنان دکشینم از نزانم چه دکشینم جارنا پشت رتی بیرامن ادوی خوزل مبی آواجی هنک بکشاندانا لی ایدی از وگریام او خوزیامم پیکنای یعنی پیشیان گوتیا بخوزیان دست نگیجه باقی کزیان جای مجی پشتی استیم ابر اصلا دستیم دگیجه وان باقان لی اج بیر دکم روش بر بابا ودچه لالي كي هيف ولالي كي جي طاف او در تف شكفت ده هنا يعني ازوان دراجي بري قريابهم شكفت هنا تحت هنا وكي كوريدورنا وكولانا يعني جبروي جار اونهاتن هيلاري تني وان شكفتين مازن نبينن وبنقرن اگر هم وادرا نبينن خو وكا وهيلار ديت ونحس بينن بنرم بشتا قندي هيلار ببي اواي جهكي عردك ربي راست وخوش والسربي عردا ربي راست عواهين بالكش دناوا وان شكفتان دوني ببينن لي ونينا ناوا قندو در نكفنا ويدري ونجوان جهن خوش به پار بمینن جيگو هر کس دبینه تنه اونه وادر ببینن ها پش رجونه نچار من وی ویدیو تماشا بکنج بگو اون وادر ببینن و حیفا خو بینن مرحبا جوارا من چوانا نوی گنده و چیه؟ هیلر چند مال گنده و هیا؟ Yani 25
5 sene önce. 25 hene olsa 25 mal hene. Ha. Peki il derdora ve başka kija gund hene? Sarayı. Şeyh Saray. Lipişt virene saraya. Göçüyor. Eri. Vaktin Berakhore. berakhur lvi milya. Lipişt meji. Marşi. Ha. Ay bilemem. Dure bçek ya derqay. Lo manay birata. Avdaya. Valla günde ve saf xoşa. Peki un tariha günde xazanın? Onu zanın. Tamamen. Bu xuyinin him bibin. Bine dibêjin qanderi 10,000 sal belki zêdetir jî ev gundê we berê însan jî lê jî yani hûn dizanin ne? Cew genim nok û nîsk evanê govêga we çandin heye dibêjin li virê ewan mirovên beriya mîladê kedî kirine yani evêt ne axir nêrtine goşîn tê îca dest pê kirine îca vêga hûn jî eynî genimî diçînin ne? Yani bine hûn li kir û 10-12 sal berê li kir ne? Baş saata we xweş hûn diçine mektebê tamam gavê ev car mekteb dest pê kir heta berî dest pê bike mesela telefona we heye ne binivîsin bê hîlar bê dîroka hîlarê tamam yani tarixa hîlarê binêrin bê hîlar ciyekî çawa ye baş e hadi êvar bas Abi em çi bikin? Em têkene yarişê. Abi siz ne yapıyorsunuz? Hûn kurmancî zanin? Er kurmancî Abi bipirsin. hûn çi dikin? Em ji xwe digerin. Çima hûn kamera dikin? Erê kamera jî heye. Tamam hadi silavekê bidin kamerayê. Hadi xwe baş binêrin. Ser çava. Televizyona bakınca kertenin zarok ungün hakikaten şirin. Buna kuvara sohbet kir. Canha sizi ziyaret edin. Eğer cehkidin bu haberi verçem hala değil de haberi verçem biliyorum işte kayıtne ya. Yani koti verçem. Bu İslamır yapar. Devam edin. Bir yiyecek fazım sani öbüdüm ve çekere çıktığına diğer ürünün sarı kültürüne elbette çekiyor.Enge çivik açığa hoş tezver. Nava ve daren hat tezve çivik. Bir şişkertene. Evder kote berçem yani. Çiğneye geliyor. باشه من و به موتور لهیلار لگنده هیلار در دور هیلار گران ایجا نها هدی امی و گرن روز بر باوا و دچه حیانی ویدیو یکدن خم قاتبن اگر هیچ اون نبو بنا abone kanale شکر ما خور ببنا abone
وان فيديو بعجبينن هاربا بكن جبناكو فيديوي خوشتر ورن بله شبشبوك تلمهيرة دركتنا او جي شرطة زمارت بيجن دهرنا مالا خو بسه بخاطري وانها